Dobro večer i blagoslov Božji svima koji nas večeras prate preko staršinske grupe. Haleluja, amin. Slava Bogu za njegovu milost i dobrotu. Haleluja. Dobrodošli, dragi prijatelji, narode Božji. Dobro večer. Bog sa nama, Bog da nas vodi i ovo večer. Haleluja. Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji, da nam je Bog dao i večeras zdravlje života. Haleluja, amin. Evo, ja bih sada da podijelim, našu propoved večeras, koja nosi naslov da li još uvijek postoji čovječanstvo? Postoji li čovječanstvo? I šta je čovječanstvo? To ćemo večeras proučavati. Svakog da je važno, da nije važno ne bi proučavali, ne? Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji, da imamo zdravlje i život i večeras i da možemo proučavati njegovu svetu dragocenu reč. Haleluja, amin. Dobrodošli, blagoslov Božji svima, Bog da nas vodi ovo večer, Bog sa nama, Bog da nas blagoslovi posveti, amin, amin. Znači večeras proučavamo temu koja nosi naslov da li još uvijek postoji čovječanstvo? Postoji li uopšte čovječanstvo? Šta je čovječanstvo? Ajde, braćo moje, podelite video, pozovite prijatelje da razumemo gdje živimo, koje vrijeme živimo, šta je sa nama, jesmo li čovječanstvo, jesmo li ljudi ili nismo ljudi. Bog da nas blagoslovi i posveti sada u proučavanje njegove sveti i dragocjene reči. Haleluja, amin. Dobrodošli, dragi prijatelji, blagoslov Božji, Bog sa nama i u večer, amin. Evo, ja sam podelio šta sam mogao, slava čast Bogu. Haleluja. Samo da pozovem nekoliko grupa, odnosno da podijelimo nekoliko grupa. Evo, delim starešinska grupa, Isus moj Gospod, put Hristu, šta je istina, Isus jedina istina. I još nekoliko njih. Tako da sam završio sada. Makedonka Andrejeva, Eftimček Dimitrovski, Jozef Rečić, blagoslov Božji, dobrodošli, dragi prijatelji, braći i sestri, dragi prijatelji. Čekajte samo da isključim, zaboravio sam da isključim, šta zvoni. Ok, Suhra Bušan, dobrodošli, blagoslov Božji. Proučavamo temu da li postoji čovječanstvo, jesmo li ljudi, jesmo li čovjek, i ja i ti, i svi. Dragi prijatelji, proučavamo ovu temu. Evo samo da se uključim i na TikTok jer idem i tamo, Margita Nagel, dobrodošla, blagoslov Božji. Proučavamo temu, da li postoji čovječanstvo, da li smo ja i ti čovjek, da li smo ljudi. I šta znači biti čovjek, šta znači čovječanstvo, dragi moji. Jer verujem da mnogi od nas smo zaboravili šta znači biti čovjek. Šta je čovječanstvo? Ok, evo samo da uključim TikTok. Čovječanstvo, da li postoji čovječanstvo? Ok, evo, idemo live i na TikTok. Slava Bogu da možemo i tamo da propovedamo. Haleluja, amin. Dobro večer, dragi prijatelji, dobrodošli. Da molimo Boga sada. Oče naš koji si na nebesima, Bože veliki, pradavni, u ime Isusa Hrista te slavimo ovo večer. Hvala ti, slava ti, čast što si nam dao zdravlje života, da možemo da te slavimo, hvalimo, da možemo da se družimo zajedno, jedni sa drugima, sa tobom svi zajedno. Izi tvoj Duh Sveti sada na nas. Posveti nas krvlju Hristovom. Tvoji anđeli da budu pored nas, da proučavamo ovu značajnu temu, šta znači biti čovjek, šta je čovječanstvo i da li postoji uopšte. Vodi nas tvojim duhom večeras, Gospode, da te slavimo, hvalimo Isusu Hristu. Haleluja, blagoslovi nas, amin.
Slava ti Bože naš. Amin. Amin. Dragi prijatelji, dobro večer, dobrodošli. Proučavamo Svetu Božju reč, proučavamo Sveto pismo, Bibliju. Oprostite mi, još uvijek me napada grip. Tu je znači Mač Božji, dobrodošao staršina Mač Božji Emiliju, Mirjana Kozaković, Blagoslov Božji Svada, Ibo King, User 926, tako dalje, Lona, Guna, dobrodošli, Blagoslov Božji. Bog sa nama ovo večer, Bog da nas blagoslovi, da proučavamo njegovu svetu reč, da ga slavimo i hvalimo. Večerašnja tema nosi naslov da li još uvijek postoji čovječanstvo? Da li si čovjek? Braćo moji sestre, dragi prijatelji, evo krenut ću kameru prema mom kompjuteru. Znate, često gledate ovu sliku na mojim propovedima, ali šta da radim, to je to, moramo se poučavati. Dragi moji, pitanje je da li postoji čovječanstvo, da li postoji ljudi, šta znači biti čovjek, šta znači čovječanstvo uopšte. Danas čovječanstvo smatra da je neko čovjek koji je uspio da bude bogat, neko koji je uspio da skupi puno novca, da zaradi novac, pare. Znate, ona jedna pesma, ne znam da li vi koji niste Romi, mi Romi znamo tu pesmu, jedan pevač peva, Ševčet, jednu pesmu, pare, šta radu pare, i tako dalje, to je tekst nemoguć, znači koji opisuje sadašnjo stanje čovječanstva, jer čovječanstvo se gleda kroz prizmu novca. Znači, samo se gleda jesi uspješan ili nisi uspješan, jesi bogat ili nisi, ovaj je uspio, ovaj nije uspio. Onaj koji ima puno novca, taj je uspio kao. Šta je uspio? Dragi moji, mnogi ljudi, i vernici i nevernici, slušajte dobro, i vernici i nevernici, i oni koji tvrde da veruju Boga, zanijeli su se za novcem. U njihovim mislima je novac, zarada, imati što više, zaraditi što više. Prijatelji moji, narodi Božji, i zato večerašnja tema nosi naslov da li još uvijek postoji čovječanstvo? Da li si čovjek? Ljudi na šta kažu. Ajde da proučamo šta znači čovječanstvo, pa da razumemo što hoće Bog večeras da nam kaže. Evo, tu je i Samir Merima, Šeribana Sranković, Blagoslov Božji, brate ti pišem za molitva, prosti mi, nisam pročital, da vidimo što je napisala, on se vika Ingo. Ajde da vidimo što je pisala sestra Makedonka, brate, Bože mi, brate, znači da pročitamo, samo polako. Brate, ti se molim molitva za na vnukami mažete u bolnicima zapalene Isus da uviseli da se to Bog, amin. Ok, nisam vidio na vreme, prostite mi. Ajde se molimo još za našeg, za unuka, odnosno za zeto od sestre Makedonke. Ingo se zove, Gospodi Isu, pomozi mu, amin. Bravo Šerivana, Bog da te blagoslovi. Amin. Isuse, mili dragi, molimo te za Ingo. Nešto opasno je sa zapalenjem. Isceli ga, velika je tvoja milost. Isceli sve nas koji smo bolni. Isceli nas i ti nam budi lekar. Zahvalni smo ti, Isuse. Slava ti čas. Haleluja. Amin. Ozdravim ga. Amin. Velika je milost Božja, dragi moji. To be or not to be, kao što kažu Englezi, znači biti ili ne biti. Verovati ili ne verovati. Jer verujemo da Bog postoji. Jer verujemo da Isus umro na krstu Golgote. Ako je tako, onda Bog će delovati, Bog će iscijeljivati. Zašto ne? Verujemo Bogu. Gabriel Rado, dobrodošao, brate. Ljudi moji, narode Bože. Kao što sam vam pokazao slike, znači, danas čovječanstvo, nažalost, se zaljubio u novac. Mnogima je novac, pare, zarada para danas postalo preokupacija, odnosno idol, to jest Bog. Recite mi da sam u krivu. Svi mi želimo da imamo lepe aute, skupe aute, dobre aute, kuću dobro, kao ako možete da vidite pozadi, da budemo sređeni, da budemo, znači, sve u najboljem. Dragi moji, da li je Bog protiv da ti imaš
skup auto, lepu kuću, sređen život, imaš novca, da budeš bogataš. Ne. Bog nije protiv. Pa ko daje tu moć, ko daje zdravi živote, ko daje tu sreću, blagoslov da zaradimo i da se obogatimo? Pa sam Bog, dragi moji. Iako ne priznaju, iako čovječanstvo ne priznaje. U čemu je problem? Nije problem imati lep skup auto, kvalitetan auto, kuću sređenu, namestenu, jaku, dobru gradbu. Nije problem to, dragi moji. Problem je što smo mi to okrenuli naopački i to počeli obožavati. Pazite, voliti i obožavati nije isto. Voliti, znači ja volim da imam novac, da bi uživao u životu, da imam sve šta mi treba, da si kupim šta mi treba odjeća, ogrev u ove zimske dane, za lekove ako padnem bolestan. Jednostavno da uživamo u ovom životu. Bog nije protiv toga. Problem je kad počnemo obožavati novac, kad počnemo obožavati auto, kad počnemo obožavati tu kuću. To je greh, dragi moji. To je idolopoklonstvo, odnosno lažni Bog. I nažalost, mnogo ljudi daju toliko vremena, toliko snage da na kraju se razbole da bi se obogatili, da bi imali što više i više, da imaju za sutra, za preko sutra, da imaju za 1000 godina. Tereza Ivanova, blagoslov Bože, dobrodošla. Dragi moji prijatelji, narode Bože, nažalost, retki neki od nas smo imuni. Retki od nas imaju imunitet da ne pođu ovim putem materializma, putem da ne budu ljudi. I sada ponovo postavljamo ono pitanje, da li postoji još uvijek čovječanstvo? Odnosno, šta je čovječanstvo, dragi moji? Ajde, napišite slobodno na vašim komentarima. Da li ste nekada razmislili šta znači biti čovjek? Šta je čovječanstvo? Šta znači biti čovjek? Šta znači biti ljudina? Da budeš ljudsko biće? Šerbana kaže, brate, ko ima na pošteni način neka im pomogne, ali ko radi prevaru, a to je opasno. Nažalost, zatim ko je tu došao sada, Borislav Kirov, blagoslov Bože, dobro dojde, da ne bideš rob na bogatstvo Tokatica, Matković, Zekić, Zoki, Sačilović, Raza, Senka Ivanić, dobrodošli, blagoslov Boži, poslušajte do kraja večerašnju temu. Prijatelji moji, narode Boži, šta znači biti čovjek? Jesi li čovjek? Jesmo li ljudi, dragi moji? Svaki će odgovoriti, pa mi smo ljudi, pa mi smo čovječanstvo. Ajde da proučamo šta znači biti čovjek. Šta je čovječanstvo? Ajde da dobijemo biblijski odgovor, 1. Mojsijeva, 1. glava, 27. stih. Šta znači biti čovjek? Šta znači čovječanstvo? Kratko, jasno, stvori Bog čovjeka po obličju svom, po obličju Bože stvori ga. Šta znači biti čovjek? Šta je čovječanstvo? Biti sličan kome, dragi moji? Bogu. Biti sličan znači našem stvoritelju koji nas je stvorio, halelujah. Dragi moji prijatelji, narode Boži, jeste li kada razmišljali u ovom pravcu šta znači biti čovjek? Šta je čovječanstvo? Sličnost sa svojim stvoriteljem, sličnost sa Bogom. Sada odmah direkt. A ko je čovjek danas? Pa onaj koji je sličan sa Bogom koji je na nebesima. Onaj koji ima Boga u svom životu. Onaj ko nema Boga u svom životu. Da li je on čovjek, šta mislite? On ima oblik telo čovjeka, ali on nije čovjek, dragi moji. Zato što biti čovjek znači biti sličan stvoritelju, halelujah, amin, amin. Da li ste razumjeli sada ovo što želim vam iskazati večeras, dragi moji? Šta znači biti čovjek, odnosno šta je čovječanstvo? 1. Mojsijeva, 1. glava, 27. stih. I stvori Bog čovjeka. Kako ga stvori? Po obličju svom. Po obličju, znači da budemo slični Bogu duhovno, umstveno, na bilo koji način, dragi moji. Dragi moji,
Gabriel kaže, Bog nije zabranio da imaš pare, nego Bog je naredio da ne uzimamo što nije naše. Tako je, brate. Nije to za uzimanje što nije naše. Problem je što smo od novca stvorili Boga svog. To je problem, braćo moje. Što obožavamo novac. Ne da ga volim, nego ga obožavamo. Govorim, znači, globalno, ne govorim za svakog pojedinca. Tako je, Makedonke, da budeš sličan na Isus. Tako je, dragi moji. Biti sličan Isusu Hristu. I sada, ajde da pročitamo sljedeći stih iz Biblije, Filipljanima 4. glava 8. stih. Šta kaže Božja reč? Šta kaže Božja reč, dragi moji? Šta je čovječanstvo? Što god ljubozno, što god hvale vredno, što je krepost ili pohvala, to neka me na srcu. Filipljanima 4. glava 8. stih, dragi moji. Koliko je jasna i direktna Božja reč, da budemo, znači, ljudi kao Hristos, kao što je bio naš spasitelj Isus Hristos. Sada jedno pitanje za sve nas, za razmišljanje, ne moramo odgovarati. Da li smo slični Isusu Hristu? Vidite li? Biti sličan Hristu Isusu znači obličje Božje. Jer Hristos je ispolio obličje Božje 100% u svom zemaljskom životu. Bio je kao naš Otac koji na nebesima. Sjećate se kad ga pita i Filip ga pita, o Isuse, rabi, učitelju, pokaži nam Oca i bit će nam dovoljno. Šta odgovara naš spasitelj Isus Hristos, Ješua? Filipe, ko vidi mene, vidi Oca mog. On je predstavio u telu Oca stvoritelja našega, pradavnoga, svojim načinom životom, svojim karakterom. Vidite li sada šta znači biti čovjek? Šta znači čovječanstvo, dragi moji? Naše bogatstvo je Bog koji nam je obećao večni život. Amin. Tako je, brate. Ljudi moji, prijatelji moji, proučavamo Božju reč, Sveto pismo, a tema je da li još uvijek postoji čovječanstvo. Sada, dragi moji, da li je Isus nešto zadržao za sebe ono što je bilo njegovo, lično za njega? Da li je samo zadržao za sebe ili je delio sa onima koji nemaju ništa? Vidite šta znači biti čovjek? Šta znači biti sličan Bogu? Ne misliti samo o sebi. Jer Isus nije mislio samo za sebe kad je bio u nebesima, nego je rekao, sići ću, uzet ću čovječko telo i žrtvat će se za Bane, za Makedoniju, za Velju, za Šeribanu, za ovoga, za onoga, za onoga. Žrtvat će se za čovječanstvo. I postoje čovjek. I postoje čovjek, dragi moji. I Isus je bio čovjek. Da li si ti, brate moj, ja, čovjek? Isus je bio 100% čovjek, svojim karakterom, svojim rečima, svojim djelovanjem, svojim saosjećanjem, svojim ljubavlju za otpali čovječki rod. Da li smo slični Isusu Hristu? Kao što je napisala Makedonka, da bude sličan Isus. Prijatelji moji, narode Božji, ajde sada da se setimo naše pramajke, naše majke, Eve. Sjećate se Eva, naša majka, od nju je izašao sav čovječki rod, znači, ok, malo da pokrenem, tako da se čita dobro, da se vidi dobro slika. Sjećate se taj moment kada je Eva postala neposlušna Božoj reči, Božoj komandi, Božoj zapovesti, nemoj da jedeš od tog drveta. Da li je bila više čovjek kada je ukusila to voće, kada je bila neposlušna svom stvoritelju? Da li je bila deo čovječanstva, dragi moji, šta mislite? Da li je bila više čovjek kada je postala neposlušna svom stvoritelju? Čitamo Rimljanima 12. glava 2. stih. Nemojte se više prilagođavati ovome svetu. Eva se prilagodila ovome svetu, odnosno satani, dragi moji. Umjesto toga dopustite da vas Bog menja promjenom vašeg razmišljanja. Vidite, problem je u mislima i pomislima, u razmišljanjima, u našem mozgu. Kako biste mogli razabrati i prihvatiti šta Bog želi, šta je dobro, Bogu ugodno i savršeno. Da li je naša majka Eva
u tim momentima, kada je postala neposlušna svom stvoritelju, da li je ona mogla razabrati šta je dobro i šta je Bogu ugodno? Šta mislite? Da li je mogla? Da li je mogla slušati Božji glas? Isus nije imao ništa da će cijelom svijetu bogatstvo. Tako je, sestro Vesna Lipić, gdje si, sestro naša? Dobrodošla, blagoslov Božji. Ljudi moji, prijatelji moji, braćo i sestre moje, Bože sudje, razmislite dobro da li smo ljudi, da li smo čovječanstvo, da li smo čovjek. Jer čovjek je stvoren da bude poslušan Bogu. Jer čovjek je stvoren da slavi i hvali Boga. A naša majka Eva je promašila cilj. Prekršila zapovest Božju. Nije poslušala Boga. I nažalost, većinom čovječanstva danas, ajde da kažemo 70%. Bojim se da kažem da je više od 90%. Ono što gledam mojim očima, ono što doživljavam na mojoj koži, iskustvo u životu u ovom svetu mi govori, nažalost, da veći deo čovječanstva više nije čovječanstvo. Da veći deo ljudi nisu ljudi, nego demonizirani. Odstupili su od Boga. Čovjek znači biti sa Bogom, imati Bogu u svom životu. Nemati Bogu u svom u životu postaješ bezbožan, ti si bez Boga i onda automatski postaješ demoniziran jer te opsene duh nečisti. Dragi moji, zato Božja reč kaže, ponovo ću okrenuti kameru ka ovom biblijskom stihu, Rimljanima 12. glava 2. stih, da ga čitamo, da ga imamo pred očima. Rimljanima 12. glava 2. stih. Nemojte se više prilagođavati ovom svijetu. Umjesto toga dopustite da vas Bog menja promjenom vašeg razmišljanja, dragi moji. Kako je naše razmišljanje? Pa naše razmišljanje je sebično, mislimo samo za sebe, gledamo samo za sebe, volimo samo za sebe. I zato Bog želi da nas promijeni i na novo rodi. Nadam se da razumijete ovu sliku, vidite, zarobljenik novca, dolara, usinđiramo u dolarima ili evrima, ajde da kažemo da ovdje kod nas je evro. I šta kaže Božja reč Rimljanima, 6. glava 15. i 16. stih? Ne znate li ako se kome predate za robove na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate. Bilo greha za smrt, bilo poslušnosti za pravednost i vječni život. Pepa Vasilova, Spiro Trajkovski, blagoslov Božji, dobrodošli. Ostanite do kraja, čujte Božju reč. Tema nosi naslov večeras, da li još uvijek postoji čovječanstvo? Šta je čovječanstvo? Jesi li čovjek? Prijatelji moji, slušajte li šta kaže Božja reč? Čiji smo robovi? Da li smo materializma, novca, bogatstvu, želju za novcem? Čiji smo robovi, dragi moji? Ako smo poslušni kao što je bila poslušna Satani, time da zaradi još nešto, zaradila je jedno voće, zaradio sam 1 euro više, zaradio sam 1000 evra više, 1.000.000 evra više. Čiji smo robovi onda, dragi moji? Ima li nekog od nas da kaže, slava ti Bože, dovoljno sam zaradio, dovoljno mi, ne treba mi više, sad ću da uživam, da propovedam, da svedočim, da radim za tebe, da činim dobra dela sa ovim što si mi dao, ne treba mi više. Ima li nekog od nas to da kaže Bogu, dragi moji? Poznajete li takvi ljude? To je čovječanstvo, dragi moji, da budeš zadovoljan sa onim šta si postigao i što imaš. Biti ili ne biti, pitanje je sad, tako je, brate moji. Rimljanima kaže, čiji smo robovi, dragi moji, nažalost većinom, veći deo čovječanstva, odnosno nečovječanstva, veći deo takozvanih koji veruju u Boga, da li si hrišćani, da li si musliman, ne interesira me, da li si rob novca, dragi moji, da li si rob grehu. Pitanje je, ko danas nije rob materializma? Ko se oslobodio robovanja novcu? Poznajem ljude koji kad nemaju novca
su kao izgubljeni, kao da im je kraj sveta gotov, bez novca nema života. Dragi moji, to nam je đavo nametnuo. To su znači okove, to su lisice, to su znači sinđi, lanci zarobljeništva, da budemo zavisni novac, da budemo zavisni od materializma. Danas čovječanstvo je postalo nečovječanstvo, dragi moji, da li sam upravo ili ne, kažite mi, napišite slobodno na vašim komentarima, molim vas. Da li je danas čovječanstvo ili je postalo nečovječanstvo zato što je postalo sebično, zato što obožava novac, zato što obožava bogatstvo. Ne kažem da voliš, ja volim novac, svaki jedan voli da ima novac, svaki jedan voli da bude bogat, ali obožavati je samo pravo Boga nebeskoga koji nas je stvorio, Bog Avrama, Bog Isaka, Bog Jakova. Obožavati samo jedino njega, jedinog Boga, dragi moji. Sve ostalo možemo voliti, ali ne obožavati, to je problem čovječanstva, odnosno nečovječanstva. Što obožava idole, bez da bude svjestan da je to idol za njega. Upravo je tako je, brate moji, tako je. Sada, pitanje i odgovor na ovoj slici. Pitanje i odgovor. Šta je čovječanstvo, dakle? Šta je čovječanstvo, dragi moji? Stvorena slični stvoritelju. Stvorena slični stvoritelju. Razmisli, brate moji, prijatelju moji, da li si sličan tvom stvoritelju ili nisi? Šta je napisao malo pre Šačirović Raza, odnosno Bane, biti ili ne biti, pitanje sad to be or not to be. Biti ili ne biti. Da li smo slični našem stvoritelju? Kako ćemo znati da li smo slični našem stvoritelju? Hajde da pročitamo, evo, bar 3 osobe koje sam ovdje napisao, odnosno 3 osobine, 3 karakteristike koje krase našeg Boga. Ljubav, saosećanje, pravdu. Ima mnogo više, ali eto, nećemo sada proučavati sve redom. Ove 3 stvari koji danas najviše nedostaju u ovom svetu koji mi zovemo čovječanstvo, koji zovemo ljudi. Jel nedostaje ljubav, dragi moji? Ajde, razmislite malo. Jel ima ljubavi u ovom svijetu više? Brate, kada udaraju samare nije tako teško, ali kad uđu u džep, onda je problem. Tačno, sestro, Bog da te blagoslovi. Olgu Urošević, blagoslov Božji, dobro došla, sestro. Ostani do kraja da proučavamo Božju reč. Tema večerašnje propovedi je da li još uvijek postoji čovječanstvo, da li si ti čovjek, da li si ti dio čovječanstva. I shvatili smo da biti čovječanstvo, da biti čovjek, znači biti sličan stvoritelju. Kako, dragi moji? Evo samo 3 osobine. Ako imaš ljubavi prema ljudima, onda si ti sličan tvom stvoritelju. Ako imaš saosećanje za patnje ljudi oko tebe, saosećaš kad su gladni, kad su bolesni, kad im treba nešto i trudiš se da im pomogneš, iako možda nemaš i za sebe, onda ti si sličan tvom stvoritelju. Grigorije Rnjak, dobro došao, blagoslov Bože. Ako želite pravdu i živite pravedno i trudite se da ostvarite pravdu na bilo koji način, Radi Bušron, dobrodošao, brate, odnosno sestro Zukra, onda si sličan svom stvoritelju. Samir kaže, šta će biti kad ih sad još malo nestane, kad budu elektronski novac, odnosno digitalni, bolje da ih ima nego dolaze vreme kad će bez njih biti teže. Amin. Prijatelji moji, narodem Boži, sluge Bože, prostite mi, još uvijek nisam ozdravio, vraća se nekako ponovo, znači, vraća se nekako ponovo grip, žalostno i strašno. Ljudi moji, narode Bože, prijatelji moji, ovo što govorim večeras, da li si čovjek, da li si deo čovječanstva, je veoma bitno pitanje za naše spasenje, dragi moji, za večni život ili za večnu smrt, za večno jezero. Ako si čovjek, onda si sličan našem spasitelju Isusu Hristu, koji je živio kao čovjek 33 godine na ovoj zemlji.
na ovom svetu. Ali, ako nisi sličan Isusu Hristu, da imaš karakter Hristov, onda ti nisi čovjek. Onda si ti stvorene pretvoreno u demon. Sjećamo se anđela koji su otpali, koji su nekada bili anđeli, koji su bili čak serafimi, koji su bili heruvimi kao Lucifer. Bili su sveti, čisti, bili su anđeli. Šta su danas? Odgovorite mi, šta su danas ti anđeli? Demoni, satanisti. Oni koji su protiv Boga. Oni koji žele tvoju i moju smrt. Oni koji žele da vidu našu krv prolivenu. Ubica čovječanstva su postali i lako polako u 21. vijek većinom čovječanstva su pretvorili u nečovjeka, u neljude. Pretvorili su ih slični sebi da budu demoni. Rećete mi da lažem večeras, dragi moji. Rećete mi da sam u zabludi, rećete mi. Ili govorim istinu. Čarkić Radmila, dobrodošla sestru. Isus nije rekao da se ukine novac. Spiro Trajkovski kaže. Dragi moji, prijatelji moji, znači osobine koje krase našeg stvoritelja, našeg Boga, ima puno, ali 3 sam nabrojao. Ljubav, saosjećanje i pravda. Ima li u tvom životu toga da se osjećaš s onima koji patu i da trčiš da im pomogneš? Možda nisi sposoban, možda nemaš, ali trudiš se. Imaš li osjećaj za pravdu? Kad neko nešto sagreši i ti za onog za koji je sagrešio, protiv koga je sagrešio, da osjetiš težnju za pravdu, da mu pomogneš da dobije tu pravdu. Imaš li ljubav prema čovječanstvu, prema ljudima, prema životinjama, prema ovom svetu, prema mjestu gdje živiš? Mnogi mi se smeju kad u Skopje, na mojoj ulici koja se zove Gvadalhara, a deo Skoplja Šuto Rizari, popularni Šutka, kad izađem svaki dan napolje da počistim ulicu, da skupim đubre, da napravim red, da napravim čistoću, da bude lepo. Smeju mi se, izigraju mi se, ponižavaju me, pa čak i naši adventisti, nije mi je jasno, odnosno hrišćani, zašto to radim? Pa ti si glup, ti si tup, niko ne čisti, u celoj naselju samo si ti jedini pametan koji čistiš. I to ne malo, negdje oko 100 metara, gore dole, znači sa stranama i do komše, gore i dole do komše. Pa zato što volim to moje mjesto, zato što volim moju ulicu, zato što volim da bude čisto svima, zato što volim ljude, zato što volim čovječanstvo. To je čovječanstvo, dragi moji, biti požrtvan i ne gledati šta drugi radi i ne slušati šta ti drugi osuđuju, nego da radiš ono što misliš da je ispravno. Haleluja. Mira Pavlović, dobrodošla sestru. Ljudi moji, narode Božji, trudimo li se da slavimo i hvalimo Boga nebeskoga na ovaj način? Biti čovjek, biti čovječanstvo, znači biti sličan našem stvoritelju koji je na nebesima. Jesi li sličan tvom stvoritelju, prijatelji moji? Jesi li sličan njemu ili si sličan nekome trećem, odnosno neprijatelju? Dragi moji, naša predanost Bogu je veoma važna. Znači, kako da znamo da li smo čovječanstvo, da li smo ljudi, da li smo čovjek, da li smo slični našem stvoritelju? Na broj 1, naša predanost Bogu. Koliko smo predani Bogu, koliko procenta, koliko vremena dajemo našem Bogu, koliko novca posvećujemo našem Bogu da pomognemo drugim. Mi Bogu ne možemo pomoći našim novcima, ali njegovim stvorenima koji patu i stradu sa našim novcima. Koliko smo slobodni od greha, dragi moji, to jest koliko uživamo u grehu, a koliko se borimo da ga pobedimo i na kraj naš duhovni rast. Da li napredujemo na gore ili idemo na dole? Sestra Korne, dobrodošla sestra. Da li napredujemo ka Bogu ili napredujemo ka ovom svetu? Gurseli temi, blagoslov, dobrodošao, brate. Da li smo sa Bogom ili nismo? Ko su bezbožni ljudi, dragi moji? Biblija mnogo puta kaže bezbožni svijet, bezbožni ljudi. Pa oni koji nisu predani Bogu, pa oni koji nisu oslobođeni greha, pa oni koji ne rastu duhovno, to se odnese na tebi i mene broj 1, dragi moji, koji se nazivamo vernicima Božim, koji verujemo u Božju reč, koji verujemo u Sveto pismo.
ako nismo predani Bogu 100%, ako nismo oslobođeni greha, odnosno uživanju u grehu, i ako ne rastemo duhovno da napredimo ka Bogu, onda mi smo promašili cijeli naš cilj i mi nismo čovjek, mi nismo ljudi, dragi moji, nego demonizirana, otpala stvorenja kao što su to nekadašnji anđeli koji su danas postali su šta? Postali su demoni, dragi moji, nažalost. Jel tako? I zato čitamo u Rimljanima 12. glava od 1. do 2. stih. Molim vas, dakle, braćo, milosti Bože radi, da date telesa svoju žrtvu živu. Slušate li, dragi moji? Da date tela svoju žrtvu živu, znači da sve žrtvujemo u nama što je đavolsko, što je svetsko. Ugodno Bogu. To da bude vaše duhovno bogomolstvo. Vidite li, dragi moji, to da bude vaše duhovno bogomolstvo. Sve ono što nas privlači k ovom svetu. Sve ono što nas odvaja od Boga. Sve ono što nas sprečava da rastemo duhovno. Sve ono što uništava naše zdravlje. Treba da žrtvujemo, dragi moji, Bogu. To je to naša telesa, ono što želi naše telo. I onda drugi deo, ne vladajte se prema ovome veku ili prema ovom svetu ili prema ovome vremenu, dragi moji. Kako se vlada ovaj svet? Pa postali su materialisti. Kako se vlada ovaj svet? Pa postali su telesni. Kako se vlada ovaj svet? Kako živi ovaj svet? Bezbožnim životom. I zato Bog kaže, ne živite ili ne vladajte, ne budite kao ovaj svet, kao ovo vreme, nego se promenite obnovljenjem uma svoga. Cijeli problem je u naš dragi moji, u naš mozak. Tu počine greh, tu počine materializam, tu počine otpad od Boga, tu počine demonizam, satanizam. Da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Večeras vam je Bog otkrio, dragi moji, večeras nam je Bog otkrio šta znači čovječanstvo, šta znači biti čovjek. I ponovo postavljam pitanje sada svakome za nas da razmišljamo, jesmo li ljudi, dragi moji, jesmo li čovječanstvo, jesmo li čovjek. Ne zaboravite, anđeli su nekad bili, heruvimi, serafimi su nekad bili, Lucifer i njegovi. Danas su satanisti, danas su satana svi, danas su demoni. Ne znam koliko ti bio dobar, ne znam koliko ti bio mislio za sebe da si veliki vernik. Ako nemaš svaki dan zajednicu sa Bogom, ako svaki dan ne boriš se na kolena na molitvu, ako svaki dan ne poučavaš Sveto pismo, ako svaki dan ne pobeđuješ u sebi svoje ja, da li si još uvijek čovjek? Jer čovjek znači biti sličan sa Bogom. Stvoreni smo po obličju Božjem, dragi moji. Bog nama više vremena posveti nego mi njemu. Tako je, sestro. Šerbena kaže da nije došao Isus, u novo vreme se spasli 8 njih, a sada ne bi bili ni 5. O, dragi moji, prijatelji moji, narod Božji, volim večeras da se poučamo, želim večeras da shvatimo da budemo čovječanstvo. Čovječanstvo znači biti familija, dragi moji, porodica, otac, majka, deca, brat, sestra, deda, baka, a sa nama Isus Hristos, a sa nama Bog, Otac nebeski, kratko, jasno, sa nama Bog. To je čovječanstvo, dragi moji. Imati Boga u svojoj porodici, u svojoj familiji, imati svoju familiju. Ali današnji svijet je postao toliko sebičan, toliko nečovječan da ne želi da živu zajedno u jednoj sobi ili u jednoj kući, da živi 5 ili 10 ili 20 osoba kao što se nekada ranije živilo. Mi smo 6 braća rasli zajedno u jednu sobu, 2 sobe, jedna mala, jedna velika, i naša sestra od naše tetke 7. Naš deda, čije ime nosim, pokojni Veli, moja baba Kimeta, moja majka pokojna Radija, moj otac Hasan, dobro, nije bio često sa nama, više bio vani. Živjeli smo, znači, u 2 prostorije od 36 kvadratnih metara, 10-11. Nikad nismo bili bolesni, ni psihički, ni fizički, nikad nismo patili, stradili od depresije. Bili smo srećni, radosni, veseli.
a vjerujem i većinom vas ste živjeli takav život. Ali danas, pošto smo postali neljudi, pošto smo nečovječanstvo, pošto smo sada većinom demonizirani ljudi, ko želi familiju, ko želi živjeti familijarno u jednoj kući ili u 2 sobe da živi njih 10 ili 15 osoba i spavati svi zajedno da spavamo. Sineta, dobrodošli, sestro. Nadam se da si zdrava i živa, da si dobra. Haleluja, amin. Prijatelji moji, ajde da se setimo nečovječanstva, ljudi koji su bili demonizirani. 2. Petrova, 2. glava 5. stih, šta kaže? 2. Petrova, znači 2. glava 5. stih. I nije poštedio drevni svet, kada je naveo potop na koga? Na sve bezbožnih ljudi. Dragi moji, strašno užasno, nova generacija su postali bezbožni ljudi, odnosno nije bilo više čovječanstvo. Nova generacija više nisu bili ljudi, nego neljudi, cverovi, demonizirani. Više nisu bili obličje Bože, nego obličje neprijatelja Satana. Imali su njegov karakter. Vidite li koliko je važno biti čovjek, biti čovječanstvo, ljudina, ljudsko biće. To je sličnost sa našim stvoriteljem. Ako si čovjek, ako si čovječanstvo, ako si ljudina, onda si ti Boži čovjek. Ali bezbožni ljudi nisu čovječanstvo. Bezbožni ljudi nisu ljudi, dragi moji, to su demonizirana stvorenja. Kako kaže Bože reći, bezbožni ljudi, jel tako ili nije tako? Nema takvog života više, brate, veli, nažalost. Miki Meram, dobrodošao, brate. Nisam, brate, u Boga suzam, amin. Bog da te blagoslovi, Bog da te ozdravi sasvim, amin. I ja sam još uvijek bolestan, ali Bog mi daje silu i snagu da propovedam, haleluja. Dragi moji, na koga je pustio Bog potop, odnosno kome je učinio kraj sveta, kome je učinio, znači, da nestane, da ne živi više, kome? Svet bezbožnih ljudi. I sada, ono što je strašnije, današnja vest za danas, dragi mojim, na koga će Bog pustiti vatru uskoro, da izginu, da nestanu, a tom reči, 2. Petrova, 2. glava 3. glava 7. stih, znači 2. Petrova 3.7, a tom istom rečju, sadašnja zemlja, nebesa, sačuvani su za vatru i čuvaju su do dana suda uništenja za koga? Za koga, dragi moji? Za bezbožnika. Ovo je strašna vest, dragi moji. Ovo je strašna vest. Čuva se za vatru, za sud uništenja, dan suda uništenja za bezbožnike. Odnosno, za one ljude koji su postali neljudi, za nečovječanstvo, za ljudi koji više nisu čovječanstvo, nego su postali demonizirani time što su postali bezbožni, time što nemaju Boga u svojim mislima i pomislima, u svom životu, u svom načinu života, u svom načinu razmišljanja. Dragi moji prijatelji, narode Božji, nije li ovo žalosno i strašno večera što smo proučavali? Nije li ovo žalosno, dragi moji? Čovječanstvo znači biti Boži čovjek. Odnosno biti sa Bogom. Imati Boga u svom životu, u svojoj porodici, u svojoj familiji, u sebi. Demonizam, satanizam znači nemati Boga, odnosno bezbožnik. Bezbožni ljudi, dragi moji. Evo sad ću vam pustiti nekoliko odlomaka snimaka. Htio bih da svi zajedno to gledamo. Htio bih da to svi znači zajednički gledamo. Samo polako doći će sada. Samo malo, prostite mi. Zaboravio sam da to pripremim. Veoma je važno da gledamo par inserata, znači snimaka po 20-30 sekunde, 2-3 ćemo gledati.
ali nešto čudno se dešava, ne mogu da nađem. Šta je ovo sada? Ok, samo mene da vidim. Sad ćemo, valjda ću sad to pronaći, ne znam šta sam uradio. Ok, samo moment. Šta je problem sada, ne mogu da nađem, a tu je bilo sve. Čudna stvar. Samo moment. Nadam se da ću pronaći ovdje. Nema ga niti ovdje. Čudna stvar. Imam neke snimke da vam pokažem. Nešto čudno. Ne mogu da ih nađem sada. Ajde da pokušam još jedan put. Dajte mi još jedan minut. Valjda ću ih naći. Nažalost ne dolazi. Čudna stvar. Načinu razmišljanja. Interesantno. Ok, ne mogu naći snimke, a fotografije, samo moment, fotografije, a video mi ne daje da vidim, znači gdje su videa, ne mogu ih naći, ok, nije strašno, da vas ne zadržam puno, dragi moji prijatelji, na kraju bih htio ovo da vam kažem. Da li ste primetili koliko malo ljudi propoveda Božju reč, od ulice do ulice, od trga do trga, po gradovima, po centrima gradu, po ploštadima. Slava Bogu da ima. Da li ste primetili neke stvari, pa i mi, naša grupa staršinska, kad idemo da propovedamo o trgovima, po ulicima, da li ste primetili nešto? Koliko deo čovječanstva, kad mu ponudiš neku knjigu Božju da čiti ili Sveto pismo, prihvaća, a koliko ne prihvaća? Koliko ljudi te slušaju i gledaju ili samo čak neće ni da te gleda, odmakne se od tebe. Govorim za sve propovednike, za sve sluge Bože koji propovedaju po celom svetu. Njemačka, Francuska, Amerika, Jugoslavija, Balkan. Da li ste primetili ili doživjeli vi koji isto propovedate kao mi? Veoma mali deo. Zato što su postali neljudi, zato što više nema čovječanstva, odnosno nemaju Bogu u sebi, postali su bezbožnici. Zato ih ne interesira ono što im nudiš, a to je večni život. Ono što im nudiš, a to je Isus Hristos koji daje večni život. Dragi moji, kao nikada ranije čovječanstvo, odnosno nečovječanstvo, ne interesira ga za Boga. Čak i oni koji se gradu da su pobožni, kao pravoslavci, kao katolici, kao protestanti, pa i muslimani, ma ne interesira njih, imaju samo obličje pobožnosti, ali nemaju čovječnost u sebi. Ispitaj sam sebe da li si čovjek, da li si čovječanstvo, da li si ljudsko biće, time što će se meriti na osnovu Svetoga pisma. Kako, braćo moji, prijatelji moji? Pa da li si sličan spasitelju Isusu Hristu? Da li živiš kao Isus? Da li činiš djela koje je Isus činio? Kao što je Šeribana malo pre napisala, govorimo mi o novcu, mi smo pobožni, mi ćemo dati, mi ćemo davati, mi davamo. I na kraj kad treba, niko nema. I onda se, kad ga kaže, kao što je pisala sestra, kad ga udariš u džep, onda vidiš da li je on sa Bogom ili bezbožan. Dragi moji, ne zaboravite, predpotopni svet je bio bezbožan, oni su postali neljudi. Znači nisu bili više čovječanstvo, zato što nisu imali Boga. Bili su zli. Biblija kaže bezbožni svet. Sodom i Gomora, kakvi su bili? I kakvi smo mi danas u 21. vek? Kakvi smo mi danas u 21. vek, 2026. godina, dragi moji? O Bože, veliki, slavni, veličanstveni. Slava ti, hvala ti, čast što možemo večeras da te slavimo, hvalimo što smo mogli poučati ovu značajnu temu. Bože, možda do sada smo bili pola čovjek, pola demon. Možda uopšte nismo bili čovjek. Možda uopšte nismo bili slični našem spasitelju. Zato obnovi nas sada, obnovi nama tvoje obličje. Obnovi u nama tvoje obličje, renoviraj nas da budemo slični Isuse Hristu. Nanovo nas rodi da budemo slični tebi, Oče naš koji si na nebesima.
Blagoslovi nas da budemo čovječanstvo, da budemo ljudi, da budemo čovjek, tvoji ljudi Bože, po tvom obliču stvoreni. Posveti nas u krvi jagnjeta i blagoslovi nas da to budemo silom Duha Svetoga. Haleluja. Slava ti, Oče naš nebeski. Amin. 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 Osana tebi Bože koji si na nebesima. Slavimo te ovo večer za tvoju milost i dobrotu. Haleluja. Amin. Amin. Dragi prijatelji, narodu Božji, nadam se da ste razumeli večerašnju pouku. I danas je nešto bolje. Miki kaže, čovjek je bio poslušan i vjeran sve dok nije naučio loše reći. Ako roditelji vaspitaju svoju djeca pozitivno, onda i djeca i bit će pozitivno. Danas ova generacija slijede tehnologija. Tehnologija je ok, ali tehnologija uništila svijet 100%, su upravo, brate moji. Fazlijana Zenta Kurtić, blagoslov Božji. Ja sam te vidio da si tu oprostio i Dejan Petrovski. Blagoslov Božji tebi. Bog sa nama, dragi moji, narod Božji. Bog da nas blagoslovi da budemo čovječanstvo, da budemo čovjek, da budemo ljudi. Jer ne ljudi će završiti u vatru, kao što smo čitali 2. Petrova, 3. glava 7. stih. Vatra je pripremljena za bezbožnike. I duhovi, i telesni ljudi, znači otpali anđeli i čovječanstvo koji je kao čovječanstvo bilo, ali više nije čovječanstvo, dragi moji. 8 ili 9 milijardi živimo ovdje na ovoj zemlji. Gledajući stvorenja kao koji su nekada bili ljudi, vidim da danas je veoma malo čovječanstva. Da zato molimo se svaki dan da budemo čovječanstvo, dragi moji. Jer samo čovječanstvo će ući u Noevu barku, samo čovječanstvo će naslijediti vječni život. Haleluja, amin. Bog sa nama.